Là mạch sẽ ra một. Pero pisang ho. Ikut dia nak. Jangan nak orang emosi sama. Dia bisi dia. Oh, macam tadi. Kalau marah kalau. Kalian kamu tahu tekel ke? Apa kita gini? Aku non itu lagi bang, di kulit itu pada pas bayi lagi bang. Ini seperti. Ani, sama di bawah. Dia udah nangke. Dia lo putar toh? Mana putarnya? Di mana nih? Dia stop pulang tak? Latihan nang disuruh buat nang kaki cuma bang apa cuma tak non. Akhirnya himuan ni bang dia kulit. Latihan ni latihan kan ani arah itu, so ani kan nang dia kulit. Ani latihan ciklu long ciklu ini dia ko. Latihan arbe jadi si inhun tu dia ko. Hen di hona tu plien dah la pen ada ko dia tu ke kan la pen dia madu ki ko dia tu ong ya boy ko ke la pen in hak su pen kirang di na tu in kin ko la pen to bara lat an hak in hak ke ko la pen him adu ki ko dia da tom ar dia sabna la pen ko kan le na bot moni ko la pen lun ki lun asia li seta testu ko la pen hala tungkang tu ya din kerebo la pen toba akat mere tu ko almon ko ti pangkha ko la pen kelong itonna ar dikit ko
Laten kapel dari kituan dia bidetko. Tima monit tuduklum dia hem si boybo laten cilu cerna patum rong atau par kulipo. Ruk ari da dia ku laten sera har mengukuk dia ku. Laten langkan bo padim long dia tibuk ukrai dia ku. Laten lamsu akung kong jelong dari dia ku. Laten akha son kakakle aduk long dia tiboy dia ku. Laten kipia bang along akar bang dan tujuan ko hang takali de dapat hang takali de usi kohelet pulo kadu kabe hang takali kohelet jani lo laten am susia lang ni rada tum han bonga laten halang ni salam ti ong do aporman lo laten rilo laten rilo kohelet ni kidok alam laten ken kitok alam Ateke ahang alam tulong isi borilo. Giani atum alam kichudia kai bong atum pakai. Asman matrena janam sansara bandhana vimuchyate namastasmai vishnave pravishnave namasamasta bhutanam bhutaya bhuvite anekam rupam rupaya vishnave pravishnave श्रुतवाचन शेषाणां पावनानि च सर्वसा योधिष्ठिरः शान्तनेवः पुनरेवः वभासदा किमेकं देवतं लोके किवाप्यकं परायणम् अष्टोवन्तं कं कर्मचन्तं प्राप्रामणवाशुभं को धर्म सर्वधर्माणां भवता परमो मतम् ये जप्येन मुच्यतः जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् जगत् प्रभु देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् अष्टोवनं नाम सहस्रेण पुरुषः स्तुतोदितम् तमेव चार्च्य नित्यं भक्त्या पुष्पमव्ययं ध्यायेनम् अष्टवनं नामस्तयश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकं महेश्वरं लोकाध्यक्षम् अष्टवनं नित्यं सर्वसूचितां भवेत् ब्राह्मणं सर्वधर्मज्ञः लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महाभूतं सर्वभूतो भवतु मम एषा मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिगतो मतः यज्ञभक्त्याः पुण्डरीकाक्षा अष्टवेक्षं सदा परमं यो महातेजः परमं यो महातपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः प्रायणम् हमारी आशा तो बदलती रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई बनाते हम जो बच्चों को तुमके पाँव से वक्त हमारे तारी है चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ जब जो करे अमृत काल का त्रास नहीं करे हम जो सदा हमारे पचास से जो करे और अच्छा रात जो हम रात हारे साहिब संसार प्यारे दीन और दुष्टन की हंता मोह बुरी जबरदस्त करता काल पाए ब्रह्मा को धरा काल पाए शिव जो करा काल पाए कपिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी शिव कियो मेघराज ब्रह्मा दुखियो जबन काल सुन लोग सवारा नमस्कार है हमारा जबन काल सुन जगत बनायो देव लय चलो जायो आदम देखे अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा दिन आप सवारी शिवकांत को शिवन सुधी यो सत्रन को पल मोहर कियो घाट घाट के अंतर की जागत भले बुरे की वीर प्रशानत जीती देव स्थूला सफर कृपा दुष्ट कटूला संतन दुपाय के व्यक्ति सुखाय साधन के सुखी एक की वीर प्रशान घाट घाट के पट पट की जान जावन परतरा प्रकारा प्रजा धरतु तब दे अपारा जवाब करत तो कहो तुम्हें मिलन दे दर्शन हो जेते पदम सृष्टि सधार है आप अपनी भूल विचार है तुम सभी तेरे आलम जान तुझे वेद आलम ओंकार निकालम आगमी नाद संभव आखा मूल चार पे राजा को पे लगाओ तो बेटा ताकू कपाल अनुमान महामूल कर पे जानत महादेव को कैसे दासी ओंकार का चिन्ह ने देव आप आपने बोले कि वर्णत धन्य जो कि तुम्हारा लखा न जाए पसारा कि सदा तुम संसारा एक रूप स्वरूपा रंग बजो लागे रूपा डगे रसे रजनी रूपा दौर दीनी ओम पूर्ण आधार बैठा ओम सुमत भयो सकर बैठा सबरी शक्ति खाए चंगवार विवाह सुन पाओ अमच्छा मेरी तुम करो सुखवार संहारो दुष्ट देव तो पाता सब मरेज करो रण खाता ध्यान दुर्तम सरणी परे दिन के दुष्ट दुख सब मरे पुरुष जन तो परे ध्यान दिन के तुम संकट छुटारे जो कर कोई बात है ताकि काल लक्ष्मी है रक्षा हो देव बताई हर पेट में संतिहारी आप हाथ ले हो बारी सब और मोह सहाई दुख तो से ले हो बताई वाह की फतेह الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود
إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. Thank you so much to Imam for the Quran. So next is the Kirtan part by Prafula Manta. This is a brief account on Khorsing, Terang, the first chief executive members of the then Interlude district and now serving on the Mass Council by Srimati Rani, Deputy Director, Art and Culture, serving on the Mass Council before. Board Chairman, respected Principal Secretary, Sri Sanjeev Kumar Das sir, all family member officers and staff of KAC, general public present today, I warmly welcome you all
today's prayer meeting. Khorsing Terang was an outstanding person with a man of noble heart. He was born in 1906 at a small village called Ronglongchor near Terang Langso, which was situated in the lower part of Jorlep Chedongpi stream of Inglokpo near Singhasan Hills. He started his primary education in 1917 at Golaghat, Amlaputi MV School at Golaghat, Assam. But he could not complete his studies due to some unavoidable domestic problems at home. Khorsing Terang was a brave man who had protected Karbi people from the attacks of man-eaters. In 1937, Khorsing Terang joined in politics and contested for the Assam Legislative Councillor. He had defeated his only all-time political rival candidate, late Khorsing in that MLC election. Thus, Khorsing Terang became the first MLC to join in the Assam Legislative Council from the Karbi community in 1937. Khorsing Terang participated in the movement for creation of the then Mikirhil district led by Samson Singh Inti. Some of his prominent colleagues who fought jointly for creation of the then Mikirhil district were Samson Singh Inti, Moniram Langne, Biren Teron, Songbe, Tingkang Terang, Sarsing Teron Habai, Harsing Inti Habe, John Kathar, Basa Kathar, David Long Inti, and so on. In the year 1942, another MLC election was held after the expiry of the previous term, and this time of MLC election, there were three candidates, namely Samson Singh Inti, Khorsing Terang, and Biren Teron. This time also, Khorsing Terang was duly elected as MLC for the second term by defeating Samson Singh Inti with maximum number of votes. Thus, Khorsing Terang was elected as MLC for 3 consecutive terms from 1937 to 1952. He was inducted as a co-opted member of the Bordoloi Commission from the Mikir community. He also became the president of Karbi Adorbar for the session 1951 to 52. The Mikirhil district was formally created on 17 November 1951 with a geographical area of 10,347 square kilometers. Bisnura Midhi, the then Chief Minister of Assam, had formally inaugurated the Mikirhil District Council at Difu on the 23rd of June 1952, which was constituted under the 6th schedule of the Constitution of India. After formation of the then Mikirhil District Council, Khorsing Terang was unanimously elected as the first chief executive member of the council, and Mr. C.S. Bode, ACS, the then Deputy Commissioner, became the first chairman of the Mikirhil District Council, while Janardhan Pathak became the first deputy chairman of the council. Khorsing Terang was not only the founder member of the Mikirhil district, he was also the first chief executive member of the then Mikirhil District Council. He died at the age of 48 years on 28 November 1955. In order to commemorate this great son of Karbi Anglong, the authority of Karbi Anglong Autonomous Council had introduced the Khorsing Terang Award in the year 2008. This prestigious Khorsing Terang Award is given to those worthy persons of Karbi Anglong who have given outstanding contribution to the district in the field of social works, politics, economics, folk music, folk culture, folklore, game and sport, and folk literature by the Karbi Anglong Autonomous Council on 23rd of June every year during the celebration of its Council Foundation Day. That's all. Thank you. For reading out the brief account of Khorsing Terang, the first chief executive members of the then Metro District Council. So, next agenda, this is a brief speech from dignitaries. So, first of all, may I request our honorable executive members of the Autonomous Council, Sir Mongol Sintimo. Principal Secretary and Chengok, Joint Secretary, Tapelana, Council staff, Lapen,
Eredum Karlikang Khorsing Terang family members ake haya kai piedum tapeni tinghon darna se dodun korti girsar lar sakisa ko media kai tu adau e pada ligi kat suri suri kadau pajilo kadau Karlikang Khorsing Terang laswa kaya lamu menghadong terang kibaidu nali tuhan kesai kijut an nali tuhan dites nali tuhan ang tano asira solama ni lepan kiri rani molamba gavelo tai selam ke lahelo jealang yelo first chief executive member then the halasu hote kagelo to mas council koila askona kagilang halasu do bante Mikir Hills District Council. Lasinang itu kadang itu sini, jalan li, ada sie mandeten. Alang itu kabian long, nihang juga canggu kita. Kosong si papang naima, kosong si development naima. Lu bicara lihat Tuhan kosong si upgrade kui ponaima. Anang akaya lembulong litum ciri dulu. Lada sekolah alang kita hidam hak ulang hak. Tanah litum mana mathano. Ini litum ke kilometer sisi beda sisi sekolah dulu. LP school dulu, MD school dulu, high school dulu, college dulu. Tapi litum mathanai harasuh kuson asikuson sido. Khorsing sekarang itu kebor ini ke depan itu Karbiang Long, distrik Karbiang Long. Khorsing sekarang long ke paman juga, walang itu mangket he. Karena dua kita walang itu, deh nisu tu muki renganji, muki rak dulu renganji, tulasu kemat advance dua kita, walang itu mau kita. Tapi ni gini tu tegolo, school na do piglo, high school, MD school, LP school, college, law college. Terus kita ini tu cincin semua ni. Nolhe jangan interview dah ni tu baca tu me. Nolhe sih thamba, medical lah orang tu dong nolhe, kopi pot lo. Tapi itu body ada apa? Memang ada lo. Ini tu apa sih mas hata si pupu kaget tu ke nusang juga sup ke thek jadi put tala kali milik lagi bagi nali tu mas hata arnam ke badu hata apen kilo badu hata kilo ta suman ke exercise ni lo kisuman exercise lo ini tu mas hata me Lokek kami nali Google komen, laju sih saya berkata mamor cukup, kalama kali, mamor cukup, real, ठीक लसों सब एक ऑपरेटर दिल्ली में काम बंकी नाम itu kata orang di sini high school arizana orang itu करते स्टेम तिकुरिया तू घंटा कौन लोग पढ़े 10 घंटा पढ़े 8 घंटा पढ़े एसीएस ना लो बड़े डॉक्टर ना मान लो बड़े ऑफिसर ना मान लो कि बोली जो ना तुम्हें लो बोली है तो खुले देखो किलो ता ini gelangkan dimunti dah mati ke ini cuma hai tu kasihnya pakong sakuri ke waktu itu adu tinta bori cere ane tike nali neli adu tinta celang ke tete sokar bian long serang long pamat heti nili nuet nali nuet mane nuet warga ceplang ke lalu itu orang warga kepilih mah asamis pun kalau ikha boleh pilih deh bang long loken langsung beribad khusus di pabrik lah karena kadang dulu lah kalau boleh nasi akan dah terlalu langsung challenge naik nampak lah ke nutrisi fasilitas ada hasil ni dapat ni fasilitas ni kita tahu orang ni langsung dosa lang main lang disi belum teh diudah dia alam dah sorry thogom lo kerja
ele turno dak retire lo ধনেশ্বৰ ইয়াকে হায় ইংৰাজী করে ভারী ভারী এক কিতাব পড়ে কিতাব তো আঙ্গমঠুরার গা রোসেট লোলাম খা না না পুনা লোক কোনি পড়া সুসে লোলাম খা নে স্কুলিং এর হা তা ইউ মেরা হাই স্কুল में स्कूल में जो हालात माथा दे ना सर्विस में नो सर्विस के पास वो सोलो ना वाला पड़े थे अभी अभी कोई कर दिए तो नंग दो था जेला सोयानी तेदा दो आके सिटी दो के बॉडी नेंगे के बॉडी बा खेती चले तो बिहार तो आनामी सुदा पोमाली itu dia ke bawah di bawah apa nak kiri itu kan dia tu sohab sih dia nak kiri sontok nak ran sontok tapi jual non itu nak nasu tu makan dia tapi nari harap dia tapi akhir jume nak pilih saya pun bahaya jume nak pilih pun itu claim kita pun dia besar sih untuk tu claim mana kita jual mana kita anu pun dia bang anu dia harus alai istri dalam tu baru dunia boleh स्कूल अभी मुलाकात पूरी था जाके स्कूल के इंग्लिश मीडियम दोनों सर्विस मीडियम दोनों रुपये मीडियम से पूरी निहाल लो हाँ इंग्लैंड होता अभी तो ये सर्विस पढ़े ही आज एक स्कूल हला भाई तो सीधी लोग हैं खाली के कौन भा खाली हुआ मिली हम लोग का सर्विस मीडियम स्कूल से कौन बोलो देश दाके सुबह ये पूरा तो जुड़े इंग्लिश मीडियम नहीं हो तो जी बोली कौन भा ना हो ले ना हो पढ़े लो चेपा पढ़े लो आसाम इंग्लिश कली इंग्लिश को मैं टेक बोले तो चौक लगा बाइलों लोग चीनी लोग हैं तभी वहाँ स्कूल में हाई स्कूल तो थी कौन भरना पढ़े लो चेपा टेक लो चुता बाबा खाए संतरे की चुता कंपटीशन दूना ट्रेन दूना चारी दूना ये चुता हाँ आप जब कथा पर के बाद हाँ रिले पर सब हेल्दा नहीं हेल्दा तो सुधा ना पहले से मत मनी हम तो लोग ले itu ko baira muni bangre ko muni bangre nak ju te do itu no se ke ko solo ali tor tha kar dia lebar ko ma tha ali lebar ko banga muni disil itu muni leke muni bang muni bagi ko ni kam ta bilo ko bani li bulga hajira se ko ni thong ni libar se ko lo te la so ko sa dul la tikil ke dul akam dura hada ka dul ता बांखाई ना पुगली जो हेलो लसीनों बिनी लगा ये तुम लीला ना हेलो आलंगी दाक किचियानी आलंगी किचियानी ये तुम लाके काचू ये तुम हम पूरा के काचू कुछ तुरंग लो नॉट वाले Khorsing Terang पार किचियानी काचू कुछ ये तुम हम वेस्ट ना के लसों लगा काचू लगा ये काचू kalau dalam sebuah berjalan lo ha nama di mana hasil dengan solusi dulu nasi alam di mana kartu posisi itu haputa ke eta nasi dia tahu dari koren itu yes public adi Khorsing ini adi Khorsing Terang ada jadi 1955 অর্থাৎ তেওঁ এৰাউণ্ড 49 ইয়াৰ্ছ তেওঁ বাছি আছে এই 49 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত তেওঁ বহুতখিনি কাম কৰিছিল তেওঁ দুবাৰ MLC ইলেক্টেড হৈছিল আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত তেওঁ 1952 তেখেত চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হিচাপে তেওঁ ইলেক্টেড হৈছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁ বহুতখিনি কাম কৰিছিল যিখিনি আমাৰ আৰু তেওঁৰ ফৰ্মেল এডুকেশ্যনটো বেছি নাছিল কম আছিল তেওঁৰ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নাথাকিলেও তেওঁ বহুত ফৰ্মেল এডুকেশ্যন থকা মানুহৰ তেওঁৰ যিটো ইণ্টেলিজেঞ্চ তেওঁৰ যিটো লেভেল অফ নলেজ সেইটো বহুত বেছি আছিল গতিকে তেওঁৰ এটা কামনা আছিল যে কাৰ্বি আংলংখন মানুহবিলাকৰ উন্নতি হওক ডেভেলপমেণ্ট হওক গতিকে আজি এই বিষয়টি আমি সকলোৱে কামনা কৰোঁ সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নতিটো হয় ডেভেলপমেণ্টটো ভাল হয় তেওঁৰ যিটো আশা আছিল যিটো সপোন আছিল সেইটো যাতে ডেভেলপমেণ্টটো হয় আমি তাৰ কাৰণে চবেই কষ্ট কৰিব লাগিব আজি তেওঁৰ দ্বিতীয়দিন মই তেওঁৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰোঁ তেওঁ য'তেই আছে তাতে শান্তি থাকক সেইটো কামনা কৰি তেওঁৰ আত্মাৰ প্ৰতি বিজয় আত্মাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মোৰ ক'বলগীয়া সামৰিছোঁ ধন্যবাদ 65 that anniversary পালন সভাত উপস্থিত অনারেবল শ্রীযুত বাবল সিং এবং ডাঙৰীয়া আৰু এই সভাত উপস্থিত অনারেবল MSc অজিত কুমাৰ দে ডাঙৰীয়া
আৰু এই সভাত উপস্থিত প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী দাস ডাঙৰী এই মৃত্যু তিথি আজি পালন কৰিছোঁ আমাৰ অটোনমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আমি ইতিমধ্যে তেখেতৰ জীৱনীৰ বিষয়ে আমাক পাঠ পঢ়ি শুনালে। তাৰ পাছত মই নাভাবোঁ যে আৰু কিবা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল। আৰু আমাৰ সন্মানীয় EM ডাঙৰীয়েও তেখেতৰ ভাষণৰ দ্বাৰা আমাৰ কাউন্সিল, সেই সময়ত মেকিহিলছ আছিলে, ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল বুলি কোৱা হৈছিল, যিটো উদ্দেশ্যৰে ডিষ্ট্ৰিক্টখন অনা হ'ল, যিটো উদ্দেশ্যৰে কাউন্সিল বনোৱা হ'ল, সেই উদ্দেশ্যৰ আজি আমি পৰিপূৰ্ণ কৰিব লাগিব। তেখেতে কৈছে যে আমি ৱৰ্ক কালচাৰ, আমি কাম কৰিব লাগিব। সঁচাই আজি দিনত ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সময়, পৃথিৱীখন ইমানেই এটা আগবাঢ়িছে, ইমানেই পৃথিৱীখনৰ মানুহবিলাকে ডেভেলপ কৰিছে যে এইটো এটা ৰেচ হৈ গৈছে, এইটো এটা কম্পিটিশ্যন হৈছে যে কোন কিমান ডেভেলপ কৰিব পৰা যায়, কোনে কিমান আগবাঢ়িব পৰা যায়। এইটো এটা আজিৰ দিনত এটা কম্পিটিশ্যন হৈ আছে। ইয়াত বসবাস কৰা সকলে আমি যদি টাইম নষ্ট কৰোঁ, আমি যদি পঢ়া শুনা নকৰোঁ, আমি যদি কম্পিটিশ্যন মাইণ্ড ছেট আপ নকৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ সমাজখন, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আগবাঢ়ি যোৱাত বহুতো পলম হ'ব। গতিকে আমাৰ সন্মানীয় EM ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি ল'বলগীয়া কথা। আৰু আমাৰ ভাৰতীয় 36 সেই সময়ত যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক আমাৰ লিডাৰ আছিল তেখেতলোকৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। গতিকে আজি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়াক ইনিচিয়েটিভ ল'বলৈ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত এখন প্লেট বনাব লাগে ইংলিছত আৰু হিন্দীত, যে যিটো মানুহে, বাহিৰৰ মানুহ, যেনেকৈ দিল্লীৰ পৰা মানুহ এজন আহিলে এই পাৰ্কত সোমোৱাৰ লগে লগে, কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ দিল্লীত গ'লে আমি দেখা পাওঁ যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ যেতিয়া মূৰ্তি থাকে তাত তেওঁলোকৰ প্লেট ওচৰতে থাকে, তাত তেওঁলোকৰ লাইফ হিষ্ট্ৰীখন লেখা থাকে, আৰু তাত পঢ়িয়ে আমি গম পাওঁ যে এইজন মানুহ এনেকুৱা আছিল বুলি পেলাই, এই ব্যক্তিজন এনেকুৱা আছিল বুলি পেলাই। গতিকে আৰু এই কথাটো আমাৰ তৃণমূল ডাঙৰীয়াও আছোঁ, মই আছোঁ, আমাৰ MSC ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ ফালৰ পৰা আমি CM ছাৰকো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আৰু আপোনালোকে অফিচিয়েল তৰফৰ পৰা এই কথাটো আগবঢ়াব বুলি আশা কৰি মই বেছি দীঘল নকৰোঁ। আজি এই সভাত আমাক আমন্ত্ৰিত কৰি আনি আৰু মোক দুই এষাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই আজি আমাৰ কাউন্সিলৰ বিষয়াসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি পেলাই Khorsing Terang of forming the council. It was the aim of forest. So let's go back to history. Let's not mix up Samson Singh Inti and Khorsing Terang. Everyone played a part. So pe nijo daito inte palon korise, and it was not one person. But we are proud that Nitisa Kumanda, they played a part. They played in the role of forming and getting us the district. And Swami Najari Hitu Kothar, yet Khorsing Terang was the only person who was the MLA that time. Dilip Goel, he was the one to meet late Pandit Jawaharlal Nehru. Remember, this is history. It is not there in the books. Learn something. This is history.
and more that I had proof with the photo. My father, Terang, who became the minister, was the first person to meet late president, what would you call him? And the first photos that I have of our council, I still have it. So those are things আমি রাখিব লাগে. Yes, go to Google. ভালো করে my dear friend Proton. It's a new trend. মানে go to Google. আজিকালি মানে Google বলে মানে সব বস্তু পাই. Yes, it is good. It's a new chapter. And like how my friend I.M. Mohan Singh has said, Gifu, not only Gifu, in education wise, Kido, as a whole, Cardinal, we have developed a lot. I mean, good ago. What were we? And I remember G.I. Kathar, I think it is very famous, G.I. Kathar. No topical logos to my friend who was a DC. And because of 244 article, became the hero money to present that memorandum. So I have the photos, I have proof, we have done a lot, and we are still doing. Only that the new chapter walls are coming, Nutun Keta ideas there. Times will change. Manu Keta mane change ho thakbo. Aji A2 secretary ase kali nai. Look at my wife. She was the PS in charge. Senior most category, commercial asle. Times will change in our lives. Aji sobe EM hoine thakbo, CM hoine thakbo. Someone will die, someone will retire, secretaries will be there, they won't be there. I am speaking to you now. Kali more than nothing over, but more protocol, yet more set up with the But we will still believe in ourselves that we are true Kardis. And we will uphold and keep the traditions of our Kardis as one, and we will show the world that we are true Kardis. So I won't take your time much. Thank you so much. Khorsing की अलग इतिहास लपन के bila nangi pu इसे नमे कार्य दरबार la कार्य दरबार dan si la कार्य नो atun milik bila nangi pu gar non कार्य दरबार amen tinggi Pasal sasi mu piyo ke mikhana khana pajon loke ipe ya pele ko phanta tinggi la tona ni to ko na ti Kekisi ASEAN Khorsing Terang jahat. Alam ini fikir jodoh fikir. Lepas tu adun korban ke fikir adalah khar adalah board adalah lepas nak fikir. Si Khorsing Terang kalau nak fikir kalau apa MLA bahwa tu abang parti CM mana, lepas tu penapikir sotor singkron di sat, IE ASEAN mana, antuna tu sotor kerot, sotor singkamu. Dan kami gambar, okey, lepas tu abang mayan tu kerot, samsing habai, langsung habis kan, katini mahu. Silhan tu yang tu sini ni. Itu kan ini cuma akhir umat betul mampu. Yang si bulan betul, yang si sini gambar itu dah akhir itu dah dia tuan itu kamu. Sini itu lagi
Khorsing Terang tu soi Terang tu penting lok i gompat nanti lamakan nanti nikah roket bagi itu ko anting turuma labang suabang kita kelakapon dumai labang so kelakapon abang ke bukan ia betul itu lani belum dong jadi contoh tulani school ka jadi dulu tulani ko pinela sono di claim lo kita ki claim pun pe katinge polaton dumau masih lakukan non karya ke karbi ngaji tu kopi tu si modon pi itu othir bima authority itu claim pun masih terima bahwa pembicaraan dong situ ledak itu bukan asilo otonomous council asilo pada sipan ada aja kom itu bukan asilo itu klaim konting mati terima latar benar ningkat soker lagi itu apa asik situ bahwa pembicaraan dong bak sini tu riti oleh riti दोवेल भी तो मतलब मत आना बहुत हम किसान लिपि को तो हुआ सीख तो है उधर ये तो ये किलो पृथ्वी ठाके बोले भावे में निकाल सर्टिफिकेट के लिए अभी दोनों एक तस्वीर लो किन्हीं को हुतूर तो हो विधान bang ini silet bang pakai je itulah situlah orang pakai atas second tu dah. Lalu situ detik itu kilo, situ detik itu ada kau betul mau beda tu. Alun kilo ni kurang lebih. Yeruling aku anjedo kalaan anjedo lahumang kan keidang kedo kadang pat nang bangkuti ke ini di dulu lo nang bangkuti mana ke teori itu detik itu macam soal itu lalu Kilong tangkai itu ano, tapi kita kenap situ na beda tu. Kado bela situ na beda tu, kupisi itu keman segi mak, kosong segi itu segi bandung itu mathalama. Penjok tak pun aja itu pikir politik lah soal situ na beda tu. Latai itu mata kelanggon. Kan, miliar besar tuan kerja kantor dulu. Alam isian di masjid itu, ibu kantor dulu. Pilih nanti lapo. Apa yang seorang lagi? Nalar ini telah kira itu. Kalau itu masalah, apa yang seorang tidak perlu. Apa yang seorang lagi yang pilih kalau itu Lama pusing pada tangan kita hamil, simpiang pusing wapram komunikasi. Apa yang saya lagi ke halak kilong lewasan kalau lewasan mata kenang tumpung bukan tumpung tu lah itu mana kantor rumah kamu. Nona bang tu apa yang so, guna apa yang so, bagi kita tu, apa tanpa kita tu, wangcot. Itu malah apran ada kuanma itu akhirnya pernah itu satu nama pernah itu nolak itu bang andung kami no nikah ko api apran tahun tumki bulo no ada muni ko ni bolu mula so pernah ke bakal mudah lo city state na di plan ko karena itu kenal lo begini. Nah, hai mahal mah.
Iba kaya yang kau itu. Muhir dulu sekat itu ada dipikir kuliah yang dulu, misalnya kuliah yang nabi, lo kuliah dulu, asal kuliah dulu. Kita itu kapan dia itu problem sehingga langsung dikidupkan, langsung dikidupkan, langsung dikidupkan. High school itu pure. Rong kecil ada dulu. High school masuk kamu tender nabe. Kata pun kita beri punya platform kita kita apa? Dorong. Wang. Jadi kita sompi nampak bong itu mahal. Ibi लोग ये ठेला से होना ही ये लोग ये चीज़ नहीं एक है था इलामी की itu sing hono ni picana ni bang ni harus satu alumni tangka MLA kan sekian CM bang alumni kerja aling adet nedet metang nejing gorsinam utarongka nilibidang dokar bidoan nedet nedati ampar bidolat nejing gorsinam hasohut niharang satu itu empat nakal kalau mohon ni mari bukan kedua dikhan अपना ला ब्रिटिश सरकार जो हो कर दिया था ला कानून की चुनौती itu apa panduan kalau tu ला साथी लोग dokter pakai logo nak ke opium provision apa nak ke kalau tu hari kemarin tu kadang tu kani hello pari etan kani hello kadu etan pari na kani apan kisar komo tega halun lagi komong hanggang halun lagi komong hanggang lambo begi kuku kotor lagi kani apan pari na kani apan Jumlah penduduk itu mereka hari itu dulu, itu sudah kita. Kalau penduduk efektif penduduk bermain itu mau memakai, kami itu pakai apa ya? Non kami orang pakai, aku katakan itu mak, non pakai itu, trans itu, non lagi. Pemerintah kami lakukan kami akan tekan pemerintah kami menggerak sepat lur kami, ketan kami, supaya kami umumnya nertak mengikat, umumnya nertak ketan, penat di ketan aku, itu suapan aku, imu pan ketan aku, kopi muni pan ketan aku, kalau soal pemerintah kami kami akan balasan ke pemerintah kami menggerak sepat. Coba ekbun tahu. Jika kita imur, nona ini kan kan kau ada kau ke. Kalau kau tinggi itu, alu imun dua imun berapa? Mungkin ini kereta, apa orang kereta? Hakam itu macam ramai pancong tak ansi, sikai ansi. Alu semua tempat sikai dia. Nona hikat, nona haru, dan something ikhtiar di bawah. Lepas sopan si, kupinnya sonamen irpen, ami itu irpone, halah doktor apa disnona, amang itu le, kiko kosong sati, joholan itu, amang itu ke, kiko kosong sati, itu entah, amen, anong itu Khorsing Terang. Amang ke kami isomba amen dimeter di politik amang ke kami dimeter monopi
karbi itu manusia ha aningalu kita pot kek dalam usia army konek dan bang tega tu bikin hot ketika nol tu doktor benjo juga ikian ni ke balon alam tu mahila lakin depan asabio lakin depan lana lom gitu jelas tu bapa di balon ketika ben ini imetana di masalah ini oji bawa masalah itu ningu dekat ni bawa sonsi balon tu bah harap tuan bukan Amerika Doktor bukan Amerika anong nam ke ye pantai ki nikah leketen anong iki kalau anong iki ke kongkodi mota sakira silet itu sakira tapi ton itu kalau tuan tak non kita kan November itu part ke ini pantai kaki dia dari pantai hadana kaki lah bukan Amerika bodoh bulakat dokter kontal ke bodoh bulakat bukan Amerika wiki dekat wiki ini ke anok ini apa sih usatai kak gamusai si loket tangkar suringkot nampak itu pilih tunggal ton kita klaim kami klaim boleh kita lah kausila Sopenya kontesola bukti itu kita pelik ani anong event labaso klaim konte muadili di karya kepan ampe itu di beton duibon masada kita lakukan dari tua oket ini nggak oket Dokter lain, jalan itu Khorsing Terang, lebih sehat apa itu kita amalikan dong. Sini angkong kami tahu kami akibkan sih, misalnya lagi amalikan dong, hatak itu lah, kalau tak nama, bisa tak itu, akar biasa, kalau itu mah apurian, lapen putih kerja. Aku yang sopan, munikan suri dah, tiada akar alok karbi tuntas itu negara kita dun ya, tapi kelang dun, seningan sama itu tuason, tapi kelang lagi apa, kelang lihir akar jongken, itu kana sifat, nasi pun, ini hati, ini gitu, kita coba begini kita, kopi market ini. Dompet, ini atong set, jurus, untuk Ramah dan abang, nasi sotir dia dan cicir kacingnya tikan, kelar bobongan. Nang kuni ladukan, sengkan alarban, hai kuni laka, suri ini laki sukekan, dipain orang keberan, rogar tu keberan. Saya masak doa saja. Akhirnya di Henry sosialkan, hirim cinta kena, ikin gua marum ikan san. Nonpun itu hak doa, basan itu abis bukan san. Modal lipan, gua coba lipan, rasa kacau limpanan, lipat yang abang kagum. Jadi here amen ke kaya kirim Khorsing Samson kaya kirim karbi anglong kaya kirim renggok ini karbi loli nangkung si sentekang karbi loli abelang karbi metang loli nangkung si hanglin loli karbi Samson Khorsing kaya kirim lasik kimur na dua pang ini sorong dengka Khorsing Terang
Sorong tengkha Samson singin ti sorong pilo nang tumapang pini nang thok lu milu pen mir nang tumapang pini Samson Khorsing kaya Terang nang tumsi kai Samson Khorsing kaya Terang nang tumsi kai tekang kaya milu karbiloni anisi pakar nang kaya milu ini pamer nang ne itu kaya milu la misuri patheang nang karbian long ini nang tum halu long di keceri ceng apun komar Sikluar ni tanang kek nun from lo la jadi. Khorsing Terang halu council keja ceng apen sarfu. Man lo keceng CCM tapen member kepo. Kaya mi joke Samson pen Khorsing halu. Lasine tum nak tum ofang kimu bini. Soron teng kha nang tum soron pilu. Kainang kaya pilu non. Bakal nang kaya metengto, batheang nang lakar bilori, cinghon nang cerat nang itung bini, damrat nang duti krong la bini. Ahli arta doo pusita, aku atengsi mesen na, sarthia mata hakwa munit sita ing tangkring na. Asar the amat ke claim ke dam misen arong arat cari aphan kaita cinghon ko lapen pathir thip cerang ko rikong banrak lapen rikong bermung ki kaita kenini British sakaya huta amohor nepon tule laso aning kacing hon non ta belang joy hong thor rikong ben mu ching khang wer chenam asar khesi arong arat aphan ching hon pik binong haku aron non puta warbe aronateng chi othip berlang lapen Aki miaronta ar idunu e aron arkan thek apen arkan kit bang arong kaprek along li ar idunde arong mithang along li ta bang han pipe kelong ne along li an cibibek si arong pan kaita kedu ke pangthir lapen ke aning parang klang si ke padu Arling ke sara pojo arahi teng tangklong bino ahile abang sita arki ketan lapen ke mesen senem plong British akaya hele apor armun leng plong klung puarki leng plong bino rong sarthia hele arki klung puarki Orang marat atum anta cini lapen arjulong prong plung non Kasukar hidoa nang kini nila nang kali dani bang si dipuanong jang nang cipong metang rak cari doan sai puke doan anta kanilang suramu doan tak nang kumli nang kan bang pulek esa pian cikimu nang kan Oh rusar hanjang ranam plangabang nang sayang tun an klem pacun aphan jakong pen horang pipa jir khana minda dotik an kimuji nang pha kadong Kurkimu along Ru Samson sing inti kejalin kituri kelam dong Ami tengtong api keng nang ta humri dunsi nan si papleng tekang lo Ru Samson kaheman ser amang mun cenam Kurkimo along som pathir si longlu karbia jilat kangkeng Akrom pen ajom
nangli karbi apun hu Khorsing member ke hai nang parjaplo khe apinda kaphere chekop dopalar karbi akhaya angkun pakengson karbi khe do bino salayom ajilat kangthim pini boche longlo khe krehini karbi dimasareng ma tiwa garu boro kuki manipuri okhomia nongtung kharbang rajasthani bengali hindustani muslim Singhong seroi pensido nang som pathir tekang Furtimo alam chenam pini karbian long autonomous council pusi amen cethang sumindar ta chini efan khe jomri chejan tepaphan turi pen turbongsi nangman pini nangli karik karli arani chenam chikimolo khe krihini doan kadong Kangsam de kangsam de mahu ingwang wang wang no cleared up nang cekan atu nang kiri sokar dia khayalo mumang kasi ipen mumang pakar pirpialong nam kachelong ahote kang khaya asongga runang kepang ceng tekang ajil song nang kitin tekang aterang thilpluk sidola nang sim sap pirthe lueting loyalji jirsong ke play une terang ki thir thya hoke nang ning duno ta sita runa ning nang pare hin nang pare dun thura ning sibe nang padora khe amelur pirthe lueting on pikar ya lasi Rupini arani nereja khawni pachipusi mire par pen chikinulo nang ke do kang phir en adim pen nituma phan nang chi tang bom kha karon mili hujira men ke clear up আপনার পুণ্যতিথিত আমি আপোনাকে কৰিছো কিয়নো হত হত যুগৰ এন্ধাৰ প্ৰাচীৰ দুৱাৰ ভাগি চিঙি জাগৃত কৰিলে কাৰ্বি আংলং ফিল্ডৰ ভাগি চিঙি ৰৈ নাথাকি একত্ৰিত কৰিলে সমস্ত সমাজ সাম্য মৈত্ৰী প্ৰেমৰ মাজেৰে গঢ়িলা কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন মহান অনুষ্ঠান উচ্ছৃংখল যুৱ প্ৰজন্মক শান্তিৰ প্ৰেৰণা আপুনিয়ে দিলে আপোনাৰ ত্যাগৰ মাজেৰে বিভিন্ন জাতিৰ প্ৰেৰণাই জীৱন তুলিলে গঢ়ি জানিলে মানৱ সেৱাই প্ৰিয়ৰ ভূষণ কাৰ্বি জাতিৰ উন্নতিৰ হকে কত ধুমুহা শিলাবৃষ্টি বজ্ৰপাত কত আক্ৰান্ত তথাপিতো আপুনি বিচলিত নহয় আগুৱাই গ'ল নিজৰ লক্ষ্যলৈ কিন্তু আপোনাৰ অবিহনে চিৰসেউজৰ নিবিড় স্কুল যদিও বা হলে অৱসান তথাপিতো আপুনি জীয়াই আছে কাৰ্বি আংলঙৰ আকাশে বতাহে মানুহৰ হৃদয়ে হৃদয়ে সহস্ৰ জনলৈ আপোনাৰেই জয়গান Ningasan nili laso je kihirata ape nili lada চিত্ৰকিন কুমাৰ বেছ আৰু নিলিখা নথাং যে গুৱাহাটী সোণাপুৰ আনা দুমুৰা লি একাডেমি আলাম থে সিতা নাংলি বিংতি পনো নানি সিতা তকাংৰা বিনুৰ কুমাসি নীলি লাছৰ জিৰা লংসি ইসি হিনি কে পাংৱৈ দুন কাবৰি আয়কনা নাসি কা পাংৱৈ মা লাগে নামি তুম আজি ইনৰ মুঠিগিনি manai aduwe along nonta tinglu dun bom ahir jinamen nangkan nangje thanji ta koloson manai aduwe ajo hola so nongbe chamje pin pen koloson tong benthangarindi nangchele loni chamlun junglun asonte kopotong kemanji loni jinini lir senga sininga tha tiklorni klangomji apodlo
Tomon tiplita metang out pen jabonji apot long langroi langso langjeng ametang tekot pen libonji apot wotek poso atung tami alotun kilun jehangjo bonji apot lo amtar pengang long mati umrasi alangroi parai harai asening pen tomon tipli tami hai long banghini sengga jingsa malun ate ot non puta lunji jir bonji apot lo Manaya ruya long chonglutun sita cepacang cepi napot manaya sengtong ke oi mate kipun ni kula suarni hali cumunci hete bonta singring apor ai amun kacar sia manaya kan kula suar noe langit pik si keteglong manaya kan si kaya jona harman kangkor tanjiku kacori hali bonta manaya kan kacong hor tanji puge kolosondo kamaka amachi ke chokche binongdo somindar kisu jehangjo jehangkai badisi jemanji apordo kalino kangting klolin anu ejo ranam badi munit munor asusuatum Kolosonsi kengkam cepafrang pen toar kidung ithepo. Woifisita nangpan sengang insampik pura dija celore pin pen tami manayatu ketoike ajojo. Non puta inu wetsi manay arwe along chongludun dunsi peng cepang sambon lo. Singkong, mahu maram beda diapan. Singkong, baik. Perisi bangke, kita tangan ini, kita pangbar, Khorsing Terang. Cu, pilbi thagiyan, somindarang kan, kangkil robrengsan. Junsok along klam sum sawai kang tang boykin thot pen wan nangdu chong pasang men Khorsing Terang ta boykin thot pen wan malong pu pen wan thedong piak klam nangdu chong pasang wanging po wahan pen men Khorsing Terang Somindar kewan, kemang pahaman. Wahyu kandaru contoh sudah lepas karbo nama sampai kini atur saya. Mengerti aku sukan tu, mengerti aku sukan tu diberikan data sepatu. Nabi nobang ketanggung sengrong laku, nabi jauh aku terkamakan. Juhudara ni longi sumsi amun kori kantingti. Juhudara ni longi sumsi amun kori kantingti simhason khangbaman anusi letengkom dekhe ramlang. Nanglugi ki bote longput thule nangjiate. Pirbi pini senglong ke cheng bolta nangli kare hari boluk kesi langkut lokacin. Kapakupuk nanglingi along alo, kapakupuk nanglingi along alo pakubong mirsim tu along kiro didi pijo nang kesat, contoh kamu sumsi kaki nanglingi.